siyak inggaan ket inak surutel tanagan natin nakamren imo uray na taraki when namat yun paglamit gayam ko uray na taraki when namat yun paglamit gayam ko Anyan anagtu tiag taraken gayem abuyo ang manok galutam tinalagda simple agumarot tati kay kayat na lingi nga apapros na minsan amalem napantuin tupada imayagdat nga to inwek-wek na't baba kaya napagdaksan at damit sugat na nasugatan mismo ating ngala anyan anagrigat anyan anagtuo tiag taraken gayem abuyo ang manok galutam tinalaga simple agumarot tati kay kayat na dingig nga apapros na minsan amalem napantuin tupada imayagdat nga to inwek-wek na't baba kaya napagdaksan at damit sugat na nasugatan mismo ating ngana nakigaya may paana itigaya intugot ko daytoy bagko nga aramat ko tapnon iti kasta ket mapnekak ko kapulaen gayen taisungan ti kalab ko iding taad ka padaya amakun kuna ket mayaw awagen ipunina umon kuna sumangu akuma tamabisin day tuirik na apaw na yendayem tajapulus makapasa Kapu iti suroy ko inalak na ito'y bag ko inlibas ko nga inkarga kay tinidor ken kutsara napan ko pa nga inala dagiti masida asubra tano sumangpetak agdan tumet masisida
pay nasaraka na pili aknet ngamin idi agkabanwaga tagwapong met ngamin tiinak sinasara mapausan na kun nga ada baby na nagparami dapayen itikrip anara gimatangag payen itimon yeka nga isuitan itinagliwa mabaketan akun ngem awan pay nasaraka napili aknet ngamin idi agkabanwaga tagwapumet ngamin di inak sinagsara Daytat kaimasan apaset tibiyag agkatawa ka sa kaagkaratga pudno tay kunak tana padasak ay agkaramayat na laing nga umanak di nagkadunay gagkakarain dayti patong ko ay nagkakuy-kuyas payen pakaalaan na agriuma ay nagrigaten pagmaayan na ako bububuk ka payen Lalo-lalo planing amakuntuna ay agkaramayat nga awan kisarbina kalpa-kalpasan na ay bumilang ka sa 17 ay libre ka na Daytat kaimasan apaset tibiyag agkatawag ka sa kaagkaratga pudno tay kunak tana padasak ay agkaramayat na laing nga umanak di nagkadunay gagkakarain dayti patong ko nagkakuy-kuyas payen pagkaalaan na agriuma ay nagrigaten pagmaayan na ako bububuk ka payen Plano planing amakuntuna ay agkaramayat ka awan kiserbina kalpa-kalpasan na ay bumilang ka sa 17 ay libre ka na Plano planing amakuntuna ay agkaramayat nga awan kisarbina kalpa-kalpasan na ay bumilang ka sa 17 ay libre ka na sa 17 ay libre ka na Chismosa akaro bakit nga laing duag istorya kasla isut kalaingan amin nga isyu ket istorya na amin nga karubana ni chismosa akaro bakit sutsuban ay duag istorya
istorya kasla isot kalaingan. Istoryain nantay balasang makarubana nga nasikugan kanoti kaadwan. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga kakaruba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa akaruba. Chismosa akaru bakit nalain wag istorya kasla isot kalaingan. Amin nga isyo sarak-sarakin na istoryain nan amin nga karubana. Chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga karuba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga kakaruba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa makaruba. Kaadwa, ipiada asawa na
Nagagek ni Uncle Berting nagtari patoy titingwen pagulidan na naskin at uladin awan kanyan at panog nagaulat ka as malong uray makasindit pa'y itipodon nakarakat ka uray at sa kupalit na at paskinuang panakainan na Hasta ni Uncle Berting sila sumampit no di malimin dati kaya't nga rumang ay naghiagin nun alpas tirara ito ang pirok man di pa kadalin ay nairo ka dandan pinag-aapit apay tanalitay kaagagam dalday iti naamuan iti presyo iti bagay ni Uncle Berting iti palumisem napaypay kiting nakikilumin ngem ko na nga sumulit ako next scrapping sumarun mo ang panagtatalin raekin si kakit limatong doble pa'y presyo iti apono awan pagkiting dan obligasyon di gasolina iti padrong ni Uncle Berting iti salda taltalong Pinagsan masaka sa di makilen iti pamilyan datay baro nang agpas sakit nagasawan nagragsak di pagkasarda barang selito'y barang selita gem nalakunan kung may sanga ektarya ani ang aro Hasta ni Uncle Berting sila sumuntek
daya tempo iti kaawan mo yagkuti matang ko ano kung malang mabalin sa dagat na barukong mo tapnurik na arat pamatig mo ikat kumaayat kumang dua-dua iti kinapod no kanagayat tuken ka ayat ko sumangkat ka kuman ta mailiwak ko na iken ka maawat di papanaw mo sak maaklon di mayadayo apay ngamin anapanunot mo ti agrum lugar nga adayo jak maidkur inaundaya tempo iti kaawan mo yagkuti matang ko ano kumalang mabaling agsa dagat na barukong mo tapnurik na arat pamatig mo ikat kumaayat kumang dua-dua iti kinapod no kanagayat tuken ka ayat ko sumangkat ka kuman na mailiwak ko na iken ka ikaw kumaayat kumang dua-dua iti kinapod no kanagayat tuken ka ayat ko sumangkat ka kuman na mailiwak ko na iken ka maawat di papanaw mo sak maaklon di mayadayo apay ngamin anapanunot mo di agrum lugar nga adayo sak maibtur inaundaya tempo iti kaawan mo yagkuti matang ko ano kung malang mabalin agsa dagat na barukong mo tapnurik na arat pamatig mo ikat kumaayat kumang dua-dua iti kinapod no kanagayat tuken ka ayat ko sumangkat ka kuman ta mailiwak ko na iken ka maawat di papanaw mo sak maaklon di mayadayo apay ngamin anapanunot mo ti agrum lugar nga adayo jak maidkur inaundaya tempo iti kaawan mo yagkuti matang ko ano kumalang mabalin agsa dagat na barukong mo tapnurik na
pamatig mo. Ikaw umaayat ko mang dua-dua, iti kinapod no anagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuma, damay liwak ko na iken ka. Agawid akiti Pilipinas, inagagbiro giti asawat, nagrigat enti baro abaak, nagaduman pa'y ngarod ti kwartak. Diyak kayat tay agat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko, balasang away ti kay kayat ko, oray man napugot no nadungo. At to'y ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman, nudulian man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. Agaplikaran dagiti mayat, mabalin ta uray nalaad, basta man napudno nga agayat, katakunay na ititong palbyag. Diyak kayat tay agat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko, balasang away ti kay kayat ko, uray man napugot no nadungo. At to'y ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman, nudulian man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. Ayat di balikbayan, naanos napudnuken manakman, nudulian man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. At to'y ti ayat di balikbayan, naanos napudnuken manakman, nudulian man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman, agpaway kan tupay kunaman. Kan biyag ko daytoy a sitwasyon ta, at kaakaway adayo tinagbaetam ta, iliw ko ken ka jakla ket di may peksa, dito'y pagubra at mang pampanunot ken ka. At daak kaunasan ang mapalpalag ita, nupay ladawam at dito'y bulsa, kasto'y gayam rigat may adayuken ka, ag sakripisyo tapno arapa ap matung.
bayla isuna. Mauyaw na to'y agong ko, ngendol pagmet, jay agong na. Lipap lang aruden, akin nga tupay di abot na. Idanag ko, nuwag tudo, taamangan makasinglot isuna. Kasta, tila nga na, tay babae nga permiti uyaw na. Adot akong kuna, nagtudo matklase tilapia. Adda na katungiit, adda na kanganga. Di ko na nitatangko, di kaimasan na tilapia. Daytay sumirsirip at kuti-kutit, dawat-dawat na. Adabay akong kuna na imas kantok mem mapinalkan. Ngemti ko na net ni tatang kapag kahimasan. Turay di mun bugbugwan, kitsukit-sukitem lang. Anyan anagi, mas anyan anak sakit tiramanan. Nagmayat tagmol, nagmayat tagmol, nagmayat tagmol, mol itibix mol. Hindi mo kaya ti agam, hindi mo kaya ti agam, hindi mo kaya ti agam, mal iti tabako. Nagi mastio, nagi mastio, nagi mastio, be iti bantay. Aglalon nalo, aglalon nalo, aglalon nalo, nalolo na pokpokray. Only in the Philippines nga adot may parit ti agsagit ken mga ngiti na mangsit. Kaadwan na kan anabangsit na imas ken very sweet. Umugtan ti mas nasab sa pulet tiraman na. Intaman agyo, intaman agyo, ken intaman agyo liti kayo. Taadda pagjor, taadda pagjor, taadda pagjor, jor patitlog ti boos. Nagi mastio, nagi mastio, nagi mastio, be iti bantay. Aglalon nalo, aglalon nalo, aglalon nalo, nalolo na pokpokray. Adot akong kuna, nagtudo matklase tilapia. Adda na katungiit, adda na kanganga. Di ko na nitatangko, di kaimasan at tilapia. Daytay sumirsirit at puti-putit, dawat-dawat na. Daytay sumirsirit at puti-putit, dawat-dawat na. Isuti aga na ay eksansan ken agong mga pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na. Iikis ka tirinan tun kaya ilanan bakit isuti aga na. Kaslabat ko batog na nakaubak ka. Tunggal no agente
umutot pinabangsit, sabayan at agis mo itinggit ang set. Hindi tanaganakin, di tagat ko ay net sa puliti na imas sa kaldo. Lupo kada bitso, inana asul-sulo, kasla agalon ko na reklatilo ko. Anay-anay ako kurana, litsim lakay litsim di pukpukaw na. Jakton kayaten di untong na, kasla maset akan jay patong na. Daytan bigla hirana, nagpatangken kinagat na daytoy iba. Inaayata sa bagsakaanan na, limwardi ubingaw ang tantagarina. May sangal daw na pailati balita, kumid makit matmandi matmatanan, kasla kayat na di at sibungkwan, nalipatan at sakit panaganap na. Anyagat din tayahin ko na, jakun kayaten di pukpukaw na. Isudagayam pinakinsat aran na, isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Imbes kumaang makatulong ka, saan talalalo ang mangiralan ka. Utang mo, utang na ken ka, ay tanalipatan na. Utang mo, utang na at sasanga, ay awanan bayan na. Numutang ka kuma, siguraduhin magbayad ka. Adan asawam sumardingkan, di ka unayen agar garampang, liklikam tay makiam-ampang, tadikit ka asi ta asawam, at dajay abroad tay am-ammo. Piling single, piling divorce, agusar iti nakikiting asorts, barukong na makapanervyos. Sana all inka ikang kanta, no makakita at kaparihana, no makasirpat tay awan kadwana. Kidayan na ngain sigida, togsing maneng, togsing maneng, togsing tibigat, togsing tiagmal malen. Saan ama oma lollipop nga kanen, agbalaw kanto ngem naladawen. Agbaliw kanta nasa papay gayan ko, itatadipay limtek tatyan mo. Gapo iti katutogsing mo, tadiket kaasili lakay mo. Dan asawam sumardingkan, di ka unayen agar
Usar iti nakikiting asyors parukong na makapanervyos. Sana all inka ikang kanta no makakita at nakaparihana no makasirpak tay awan kadwana itayanan ngain sige na toksing manen toksing manen toksing tibigat toksing tiagmal malen saan ama oma lollipop nga kanen at balaw kanto ngem naladawen agbaliw kanta nasa papay gayan ko itatalipay lintik tatyan mo gapo iti katotogsing mo tadiket kaasini lakay mo togsing manen togsing manen togsing tibigat togsing tagmal malen saan ama oma lollipop nga kanen agbalaw kanto ngem naladawen. Nagmayat ti ub-ubrak lukas nga agdi gusak tay sabon ti pagay-ayama tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon at lalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabangar ka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ub-ubrak lukas nga agdi gusak tay sabon ti pagay-ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong
Sa bunakpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak iduron-duron. Sa bunakpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusigen puspong. Sa bunakpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudong. Nagganas, diagdigos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arga, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay ayo ka. Nagmayat diagdigos, lutay sabon di igus-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekken, kadagiti mas-masel. Akyat ka nga kaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay ayo ka. Mang boyet na peklan ababaero, tirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na booking ni bakit na. Ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararagken, naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumang amin, linepelam, taarem mo ngaglaplapulusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet, natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na. Gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan, agkararagken, naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumang amin, pinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam.
ay mangboyet na alakan at kararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyan na abadang lukumang namin pinepelam taaren mo ngaglaplapulusan ay awan kumati problemam natimigre nga asawang ay mangboyet na alakan at kararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang lukumang amin tinepelam taaren mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawang ay apo barok boyet binagbagaan ka lang anong gabi din ikan tumat kaming mamatmatikan ni lulong nga simpot deta tumaganganad mo barok Syukit akong tulubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan Kay kung kunadaanan nanam Kunaday di mamang Ay nabaklaing kakadramanan Ramanam tay nananam Tay hotdog na bukan Ay nakitag tabo Ay nakitag tabo ay nakitak tabok sip mo nga maselan nagganas nga mol nagganas nga mol nagganas nga mol laan pa-garden kautek man tabols kautek man tabols kautek man tabols sa pin mo ay nagpuskol taur ay nagpuskol taur ay nagpuskol taur kids ni mudrang mo Syukit akon tulubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan ay kung kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na bukan nagpudot takap nagpudot takap nagpudot takap tinga kaprito nutnutek man tabo nutnutek man tabo nutnutek man tabo kasi atinaldo intaman agsal intaman agsal intaman agsalati pandanggo ay nagimas taso ay nagimas taso ay nagimas taso pas ni pudrang mo Syukit akon tulubungin Jakpay naramanan Jakpay naramanan Day kung kunadaanan nanam Kunaday di mamang Ay nabaklaing kakadramanan Ramanam tay nananam Tay hotdog na bukan Ramanam tay nananam Tay hotdog na bukan Nagkyomas Dengyan nyo, tuy kantat Panggep di
paspasama dagiti galad ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken ignay mo isutsang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday tatay agbibisin at dadakets nga apal na denggen nyo tuy kanta panggep ti paspasama dagiti galad ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti daytoy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na Mang boyet na peklan ababaero lirain na uray paino kim mabaliw awan pilyen na nga langa uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified achik boy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na na minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakibkibin na ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan ni bakit mo sa
sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin linepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problema tatimigre nga asawam. Mang boyet natangken ti ulo na di agnakem muray palken ni bakit na gaputi arem na adi matepelan ni boyet kanayong nga madugulan ay mang boyet na alakan agkararagyan naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay mang boyet na alakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay mang boyet na alakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam.